Gicigo kia Murang'a ya muhuro ni nitanyitwo kugunika na njira cia guthereria maai ma giko kuona gicigo giki gitikoragwo na njira teno ona thengio wa gukorwo kuri na tauni irakura na gikiro kia iguru. Njira eno igitanywo gwakwo tauni-ini ya Kenol iria gukorwo ikihuthira kimanjika gia ciringi mirioni 800. Maya meyumitie hindi ya mucemanio wa kambuni cia maai na anyiti itemi matiganite. Murugamiriri munene wa kambuni ya utambia wa maai ya muhuro wa Murang'a ya MUSWASCO Murang'a akihoya muingi wa Kenol kunyitanira na niguo gukinyaniria tabarira eno. Na koguo ni tungiuria aikari a Kenol mato support na project eno na ria contractor ya mbere ona ithuĩ tugiuka ground ona kuria tugwetha waves cia kugereria miberethi ya maai ona ya sewerage cooperate na matunyite guoko nigetha tuhote kurikia project yo within ihinda riria iheanitwo. Kuringana na Anthony Mainoria ni afitha wa maai Murang'a ugite ati ikinya riri rikinyanirio kumana na gukura kuria tauni ya Kenol irakura na kuo akiuga no utambia wa maai ni ugukinyanirio. Ni koretwo gikura na rate nene muno na twakorora maai hihi in future tugakorwo na thina na nikio tunyitanire thirikari ciere ya county na ya national utigirira ati ni twa solve issue ya maai na siwa at the same time. Na kuringana na Simon Mwaniki uria ni umwe wa maabitha a athi wota ugite ati kuri na tabarira nene rathie na mbere iria itanyitwo kuhonia ikari thanga na maai na aria kwa ihinda iraya makoretwo magikaya kumana na wagi wa maai na thina uria ukoragwo ugicungiririo ni riua inene. Na huu mradi ambao umetuleta hapa siku ya leo ni mradi wa kujaribu kuinua hali ya wakazi ambao wako katika haya maeneo yenye yako chini ya Murang'a South Water and Sanitation Company. Tunajua kwamba wametia juhudi sana kujaribu kufikisha services zao kwa watu, lakini sababu ya kutokuwa na maji ya kutosha hawajaweza kufikia population kubwa. Handu-ini ha Kameme TV kuma muciini wa Kenol kauti-ini ya Murang'a, ritwa riakwa ni Muthoni wa Gitau.